Way nga pedang supaya pi syaka Holy Redeemer Renewal Center mau klam. Perkara kiri kejik berbena capang ke Pentecost Retreat kapan sedang haka arpu arterik hadu arpu sauterik arpu arterik haka singit hoding nadu kapor saweje ngi sedang ya ka Pentecost Retreat pada haka arpu laiterik mensing idan kijing keren kijing session paper andre haka por jarmit nadu ndru waje hadu kat arbaje idan ka jing pej mit dan jing pej ngor Pentecost but ngi kat ngi wer ya piru ki ba one retreat ki ba wa wan shong pej mit ane kita ka Pentecost vigil haka sing sajain haka arpu laiterik pila upon one but haka sengi utrai arpu sauterik kade ka sengi utrai Pentecost kade ka Pentecost Convention kumbal penbera Father Jobi haka weka video ngipitkan mau biang epi sasisin fila pan one syakane ka Pentecost Convention one mat ya omen semakui ni kane ka Pentecost retreat kan don ha ka Mermier Hall haka Mermier Hall kam deire haka kan haka ni ka yeng mane ki bangi jupen long ya ka Bible Convention ka de bet ka Mermier Hall ka de kane hangne i kane ka dur hangne kane ka Mermier Hall ka don halang det jong ka ne ka yeng mane but ya ka Pentecost Convention ru en salong haka ni ka Mermier Hall di ngi khot ngi wer ya paro ki ba yo ya kane ka video ban wan ban mat ban pentamai ya ka jing tre jung man si makoi apa jang pi sawan ngi priang subhaya paro ki banang nong noru na archdiocese Shillong na Jawai diocese kam tam le ki bana po ka Nostine diocese paro khoi day ban wan sha kane ka Pentecost Bible Convention dan ka Pentecost Convention but kam bahas isu la piwan nadu si soding nakapanta ka Pentecost Retreat most welcome ya pi iwe pa iwe baro